ngenise So khulile wena mkhulu. So kunzima ukuthi ngikubize imali. okay manje hey bona dodo na ngiyacela ukubona dodo ubone ukuthi ngiyokhula kwakho nakwenzela kanje yabo ngeke mkhulu ngikhona ukubiza imali. Ngithi mina kuwe ngizokwenzela mara kunzima ukuthi ngisho ukuthi ngifuna malini kuwe ngoba sewukhulile manje. Ngizongipha wena ufuna ungipha yona. okay Angeke ngikhona ukubiza imali sewukhulile. Angithebona umntana wakho lebengimlapha la. Akimbiza ke mana vele ngamkhulekela nje esontweni. ya cha kulomntwana impela kulomntwana cha usebenzisa impela ngiyabonga Mkhulu. lokho bamloyela khona lo mntwana ukuthi upasa njalo esikoleni se beze ukuqala lapha esontweni labo se uyawubamba ke wena lo Yebo. ukuthi ke lo mntwana ngesikolweni batshontshe incwadi yakhe esikolweni bahamba nayo le khaphu kulabanye abantwana boyilungisa ukuthi vele angasaboni lutho ukhuluma wona lapha esontweni Ngiyakhumbula. seke babuya ke bantshela ngithi hawu Nkosi yami kufuneka yini basho kufuneka intambo le nje nemasiki manje isibuzi imanje yelwandle ngaba ngiyele edolobheni ngiyothenga ke lokho ngabanika futhi bona beze kalapha impela ngiyabonga ngisizile lapha impela hayi ngisizile Yebo mkhulu. angithi lo mama lo